La mayoría de los montes de Vizcaya son de propiedad privada y una mayoría, a su vez, está destinada a las explotaciones forestales, básicamente con especies foráneas. Creemos que debemos aprovechar la tramitación de la Ley de Montes, que en estos momentos está en las Juntas Generales de Vizcaya, para cambiar ciertas situaciones que se dan en nuestros montes y bosques. Necesitamos una mayor presencia de la propiedad pública en nuestro territorio. Necesitamos también incrementar el porcentaje de especies propias y queremos que, junto a la explotación económica, tenga una mayor presencia el monte y el bosque concebido como un espacio ecosistémico, porque los bosques de Vizcaya no tienen que ser solo fábricas de árboles, queremos recuperarlos y explotarlos en todo su valor, también el ecológico. Aurkeztu ditugun proposamenak 4-5 lerrotan txertatu daitezke. Beraietako bat da naturatik gertuko produkzio basoak edo naturatik gertuko basoak, hau da baso autoktono dibertsifikatuak handitzeko proposamena. Gaur egun Bizkaia 21% da basoien kopurua eta 51%era pasatzea nahi dugu. Eskualdez eskualde egiten diren plangintzetan horretarako portzentai batzuk txertatuaz eta baso publikoen kopurua ere handituaz. Proposatzen dugu pausu hau ematen duten lurjabei ere konpentsazio ekonomiko bat ematea foru aldundiak, esate baterako epe luzerako kontratuak eginez 200 euro urte eta hektareako adibidez. Proposatzen ditugu baita ere muga batzuk jartzea zonalde konkretu batzuetan, hau da kostaldean dagoen 100 metroko franja hori errespetatzea baso autoktonoarekin, baita erreka ibilguak eta urrarguneak ere babestea, ura kantitate eta kalitate nahikoan izateko, eta erosioari aurre egiteko 40%tik gorako maldetan matarrasarik ez egitea besteak beste. Beraz, proposatzen duguna da monokultibo intensibo gutxiago eta baso bizi eta erresiliente gehiago egotea etorkizunean Bizkaian guztion onerako, sute arrisku gutxiagorekin eta biodibertsitate handiagoarekin.